Reka nkusuhuze kandi nkwifurize kugira ibihe byiza wowe ukunda amakuru n'ibiganiro bitambuka hano kuri Iris Rwanda TV, twizere ko umeze neza. Niba utameze neza kandi ihangane, muri ubu buzima niko bigenda. Uyu munsi biba byanze ariko ejo bishobora kuba byakunda, kuko ntabwo ari weho byanze gusa, hari abababaye kurushaho ko mu gihugu cya Kenya imyuzure imaze kwica hafi abantu 170, abasaga ibihumbi 185 ibakura mu byabo. Urumva ko rero atari wowe umeze nabi gusa, hari abameze nabi cyane kukurusha. Icyo usabwa ni ugukora cyane kugira ngo bigende neza, ugasenga Imana kugira ngo ikurindire ubuzima, maze ukomeze ubone imbaraga zo gukora. Njye nitwa Jean Bosco Abayisenga, uramutse ugusuhuza. Ni amakuru agezweho by'umwihariko muri leta ya Kenya, aho abantu bakomeje gupfa umunsi ku munsi kubera imyuzure, dore ko nyine nk'uko nari mbikubwiye haruguru, abantu bamaze gupfa barenga 170, naho abasaga ibihumbi 185 bakaba baramaze kuva mu byabo kubera imvura kandi igikomeje kugwa. Njyewe reka nkuhe ikaze, ariko mbanze ngusabe gukora subscribe niba utarayikora, hanyuma niba waramaze kuyikora rwose wibuke gukanda kuri notification kugira ngo ujye uba uwa mbere ubonye amakuru yacu, dore ko twe hano tukugezaho amakuru aba atavuzwe hirya no hino, ahubwo twe tukuzanira amakuru adasanzwe. Ikaze ku buryo burambuye rero muri aya makuru tugiye guhera muri gihugu cya Kenya, aho muri Kenya imyuzure itewe n'imvura nyinshi imaze iminsi igwa yishe abantu barenga 170 nk'uko bitangazwa n'ubuyobozi bw'icyo gihugu, mu gihe abagera ku 180 ku bantu ibihumbi 185 bamaze gukurwa mu byabo n'iyo myuzure yibasiye n'ibindi bihugu byo muri Afurika y'Uburasirazuba, cyane cyane Tanzania imaze gupfusha abarenga 155 bishwe n'imyuzure ndetse n'ibiza biterwa n'iyo mvura. Perezida wa Kenya William Ruto kuwa kabiri tariki ya 30 Mata 2024 yatumije inama idasanzwe y'abaminisitiri kugira ngo yige ku ngamba zafatwa mu rwego rwo guhangana n'iyo myuzure imaze kwica abantu bagera hafi ku 170 guhera muri Werurwe 2024 kugeza ubu. Iyo mibare yazamuwe cyane n'abantu bapfiriye rimwe kuwa mbere tariki ya 29 Mata 2024 bitewe n'iturika ry'urugomero rw'amazi mu gace ka Rift Valley. Imyuzure yatewe n'ayo mazi igenda isenya byose aho yanyuze. Nubwo abamaze kumenyekana ko bamaze kwicwa n'imyuzure muri Kenya kugeza ubu ari 169, ibikorwa by'ubutabazi no gushakisha abantu birakomeje nyuma y'uko urwo rugomero rw'amazi ruturitse, bikaba bikekwa ko uwo mubare ushobora no kwiyongera. Hagati aho, iyo nama idasanzwe y'abaminisitiri yatumijwe na Perezida William Ruto yavuze ko guverinoma ye ikora ibishoboka byose kugira ngo abahuye n'ibyo biza bitabweho. Yagize ati, guverinoma yanjye igiye gukora uko ishoboye kose kugira ngo abaturage barimo guhura n'ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere uyu munsi bakaba bugarijwe n'imyuzure, bugarijwe n'inkangu bitabweho. Ikinyamakuru cbcnews.com cyatangaje ko mu gihe Kenya yugarijwe n'ibiza birimo guhitana ubuzima bw'abantu, umwe mu batavuga rumwe na leta ya Kenya Raila Odinga yavuze ko abayobozi ba Kenya bananiwe kwitegura kare ngo bashyireho ingamba zo guhangana n'ihindagurika ry'ikirere rikabije, aho uyu mugabo yagize ati, guverinoma yakomeje kuvuga byinshi ku ihindagurika ry'ikirere, ariko mu gihe ikibazo nyacyo kije dutungurwa tutiteguye. Ni gute ubuyobozi butungurwa kandi bwari buzi ko iki kibazo kizaba? Iki gihugu cya Kenya kije gikurikira ibindi bihugu birimo Tanzania ndetse n'u Rwanda muri aka karere bikomeje kwibasirwa n'ingaruka ziterwa n'ihindagurika ry'ikirere, kubera ko mu Rwanda ngira ngo ku munsi w'ejo nahoze mbikubwira nkubwira ko rwose abantu barenga 11 bamaze kwitaba Imana, abandi bagenda bava mu byabo mu turere twa Burera ndetse n'akarere ka Rutsiro ndetse n'ahandi hirya no hino hatandukanye. Abaturage bagiye bakurwa mu byabo n'imvura nyinshi biteganyijwe ko ikomeza kugwa kugeza ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa gatanu 2024. Iki gihugu cya Kenya kandi kiyongera ku kindi cya Tanzania nacyo cyapfushije abantu basaga 150 kuva mu kwezi kwa gatatu kugeza magingo aya, bitewe nabo n'ihindagurika ry'ikirere. Imyuzure yagiye yibasira ibice bimwe na bimwe
mu gihugu cya Kenya igice cya Nairobi ni kimwe mu bice nabyo byangirijwe cyane n'iyi mvura kubera ko wasangaga amazi yuzuye mu muhanda hirya no hino hatandukanye, bamwe mu baturage bananiwe kwikuramo kuko nk'abatwawe n'amazi bose ntabwo bari baboneka. Ubu ibikorwa by'ubutabazi byo gushakisha ababa baraguye muri uwo mwuzure baracyashakishwa ndetse ntabwo haramenyekana umubare ntakuka w'abamaze kwitaba Imana kuko kugeza ubu hari ababuriwe irengero bitari byamenyekana niba bapfuye cyangwa ari bazima. Mu gihe iki gihugu cya Kenya gikomeje guca muri ibi kandi leta y'u Rwanda yihanganishije leta ya Kenya nyine binyuze kuri perezida w'u Rwanda. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame abinyujije ku rukuta rwa X, uru ni urwahoze rwitwa Twitter, yatangaje cyangwa se yanditse ubutumwa yihanganisha mugenzi we, avuga ko u Rwanda rwifatanyije n'igihugu cya Kenya kubera ibiza byafashe iki gihugu maze abaturage 170 bakitaba Imana, naho abandi bagera mu bihumbi bakavanwa mu byabo. Leta y'u Rwanda yatanze ubu butumwa yihanganisha Kenya. Ibi ngibi biri kuba mu gihugu cya Kenya, ni nabyo byabaye ku Rwanda mu mwaka ushize tariki nk'izi ngizi, kubera ko ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatanu tariki nk'iyi ngiyi nyine aribwo u Rwanda rwari ruri gutangaza abantu benshi bamaze kwitaba Imana, ibintu byinshi byagiye, inka zagiye, amasambu yagiye, mbese ibiri kuba muri Kenya ni fotokopi y'ibyabaye mu Rwanda umwaka ushize. U Rwanda narwo rukaba ruri mu bihugu byatangiye gufata ingamba kugira ngo ibyabaye umwaka ushize bitaza kongera kuba, kubera ko rwanateguje abaturage ko iyi mvura iri kugwa muri iyi minsi igomba kugeza ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa gatanu 2024, ko bityo abaturage bagomba kwirinda bubaka inzu zikomeye, baca imiferege, bakora fondasiyo ndetse kandi bagakomeza ibisenge, abatuye mu misozi bagaca amaterasi mu mirima yabo. Ibi ngibi bikaba byatuma imvura itateza ingaruka ku baturage, by'umwihariko ingaruka zikomeye zirimo no gupfa. Reka aya makuru nyasoreze mu karere ka Gakenke, aho abantu 8 baraye kwa muganga ku munsi w'ejo nyuma yo kunywa umusururu. Bamwe mu baturage bo mu kagari ka Gataba, umurenge wa Rusasa, akarere ka Gakenke, baraye kwa muganga nyuma yo kuribwa mu nda ubwo bari bamaze kunywa umusururu mu birori mugenzi wabo yari yabatumiyemo. Nk'uko umwe mu baturage wo muri ako gace yabitangarije ikinyamakuru Kigali Today, yavuze ko bagiye kunywa ku muturage wari wakoresheje ibirori, batashye batangira kuribwa mu nda, bajyanwa kwa muganga ku mugoroba kuri uyu wa kabiri tariki ya 30 Mata 2024. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rusasa Uwimana Dieudonné yemeje ayo makuru, avuga ko bategereje ko abaganga bemeza icyateye abo baturage ibibazo by'ubwo buribwe butunguranye. Avuga kandi ko abaturage bagize ikibazo bari kwitabwaho n'abaganga, aho bamwe bamaze kuvurwa baranataha, 8 muri bo baguma mu bitaro aho baraye bitabwaho n'abaganga. Uwo muyobozi yageneye ubutumwa abaturage, avuga ko rwose ngo bari mu bukangurambaga bwo gusaba abaturage gukomeza kugira isuku ahantu hose, ku myambaro no ku mubiri, ariko by'umwihariko bagasaba kwita ku isuku y'amafunguro bategura, kwita ku isuku ku bikoresho no ku mafunguro muri rusange. Isuku ngo igomba gushyirwamo imbaraga nk'uko ubuyobozi bukomeje kubikangurira abaturage bo muri kariya karere ka Gakenke, by'umwihariko ni mu murenge wa Rusasa mu kagari ka Gataba. Uyu nguyu nyine akaba ari umuyobozi w'umurenge wa Rusasa watangaje ibi ngibi. Aya makuru akomeje kuzamuka mu gihe cyo ejo bundi n'ubundi mu karere ka Gakenke n'ubundi naho hari habaye nabwo impanuka, ubona ko kano karere nako gakomeje kwibasirwa ni ibikorwa twavuga ko bitari byiza. Reka twizere ko nta kibyihishe inyuma, nubwo kenshi iyo hatangajwe inkuru nk'iyi ngiyi yo kuba abantu banyweye ahantu bakagira ikibazo, benshi bahita batekereza ko baba bararozwe ndetse ubwoba bugataha muri benshi. Gusa kugeza ubu nta muntu wari witaba Imana kubera ko yanyweye uwo musururu, ibyo benshi bazi nk'ikigage cyangwa ubushera. Reka ngushimire ko wabanye mu makuru yacu agezweho, nkusaba gukora subscribe kugira ngo n'andi makuru yose tuba turi kugutegurira uze kuba uwa mbere wo kubona ayo makuru agezweho, kuko ni amakuru tukugezaho rimwe na rimwe uba utasanga ahandi hose. Tuyakugezaho turi aba mbere ndetse kandi tukayakugezaho mu buryo buteguye neza.